So naponu aomonoki. Ore paponu aomonoki. Ore peishunye wiki namoyu oleng. Namoyu oleng. And that week ariwa apa namir embulot. Tenkaraki ropiyiani. Paatum entoki nalotie sipitali. Amu etumura naa ena moyian inkishu. Nemut apa entoki pookin naata. Can you imagine? Amu you still have majukumu anaa orpayian. Aretie endapash nayieu king'oritae. Nara apa nkuti kera naretito okishin. Nano king'orita. Nara iltung'anak laagira aitegemea. Nano king'orita. So nadol ajo etabayie musho kayieu apa namir enkiti bulot. Paalotie sipitali. Naing'orua doi market. Ore eton itu amir, aisuma porori lenkai ojo a good person. We leave an inheritance to his children. Ore oltung'ani supat naa king'ua enjung'ore. You know, I just stood with that word. Najoki Enkai ama kai ikununo ena jung'ore apa nikinchoo nanu nabali naing'ueki nkera era sipitali o India egira apuo ropiyiani. Ara saai era apa amir enkop tenkaraki ena moyian. Najoki Enkai ayomba aja. Naa kiro taata oyie. Naa adamu shi ajo Jumanne nolong amu enkolong esokoni. Eshomoki sokoni nanoko tiang. Adumoki lorikan la plastic ware aipang'ie. Tiaji tenakata Kenyatta. Tiang. Aipang'ie lorikan. Kiwaki pipi yang. Ati nanu ang. Kitiaka kishomo tenaa ishomo alo tine. Ore oshi Kenyatta naa kalotu ake check up orkeek. Arashu enkata natamoyia oleng nalotu Kenyatta. Kake ore irkeek pepa bakanapie. Ore dei pedol apuku te sipitali iyoyie kalo amirisho. Irkeek laata. So adumu lorikan are. The plastic. Aton tiaulo. Najoki Enkai totona tene maiguanata. Iwo lorika lino. Olenkai. Ajoki totona tene maiguanata. Kayieu taata nikiguana. Naaraki mbaa nayieu nanu. Etejo ororei lino ore oltung'ani supat naa king'ua enjung'ore oonkera. Etaa ore enjung'ore apa nikinchoo etaa kegira aya olaiterua aya India. Amu ore apa matibabu pookin natumito naa advice e India lazima nigerokini email ashu eoshokini esimu peelimu enaitaasi. Mekure amir enkop amu iyiok tejo king'uakini nkera. Naaraki mbaa nayieu naa taata. Waki arashu kinchiunye. Nena baa kayieu are. So adumoki irkeek nalo anang'aki choo. Irkeek loltau? Ore tiatua olari musimu otoki etu aikata nanu ajing endapash. Kadol ake endapash tedia. Etu aikata nanu ajing endapash. Naa ore irkeek naa lelo oshi liwokito laa ninche likigira aiko. Etaa kanang'aa taata. Adumu ake nanang'aa muj. Naa enayaunye ninye eton kelulung'a orbene. Alo anang'aa irkeek. Adumunye nalotu. Ajing endapash netu aikata ajing endapash. Njo kalo airura. Ajo kalo taata airura amu mbaa aja kaanyita. Kayieu naa ore adumunye natua. Arashu aishiwuo. Kake ore ake ninye irkeek osipitali mikingila. Nemekure amir enkop, nemekure amir enkiteng. Amu esiai Enkai. Esiai. Naa ore amu esiai Enkai lazima ake taata nikiguana. Paaya ala ayeng'iyeng'ie amu kayiolo ake ajo shumata alo. Arashu aishiunye maisiaia. Yes. Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show supa oleng te pooki wueji nigira atumie yiok tena rishata
itumito yiok toonkuapi eboo, itumito yiok tolosho le Kenya, Tanzania, nkuapi pookin ormaasai, agira aitoomon katukul ena rishata sidai. Kayiolo ajo it's been long amu kitang'asa apa aapuo enkiti break kigira aitobir studio ang, unaona venye saizi inakaa, itaasa yiok Enkai mbaa supati. Nagira aitoomon katukul tepooki wueji nigira atumie yiok. Remember to subscribe to this YouTube channel amu kaata ntokitin sidan oleng naayaki pooki olong e Aramisi o Jumanne saa are entara, ayaki shakenisho, ayaki enkiteng'ena napaasha oltung'anak oopaasha, iltung'anak oota mbaa sapukin naimaitie kake eitu isho nena baa egila tau. Neeku agira aitoomon katukul tinewueji pookin nigira atumie yiok. Naa toliki iltung'anak tiaki ketii Mary Supetsho and she is back very strong. God has done us well. Na ina pikitii enewueji taata tenoolong. Naa kashipa oleng amu kiata mpapa lenkiyang'et, osinka lenkai oota mbaa naimayie kake iruko ninye olaitoriani naa keeta shakenisho sapuk oleng. Naa kagira ake alo aitoomon ing'ua idia shoto e county e Narok, natishipa oleng aisho enkanyet sapuk oleng nelotu mpaka enewueji nikiata studio ang tena shoto e Kitengela, na nimefurahi sana naa kaloito ake aitoomon. Karibu oleng. Ashe oleng. Ashe oleng Supet. Kaji Bishop Boniface Olontare. Yeah. Namanya emurua naji Ololulung'a. Narok South. Tina toiwuoki natii natubulua. Ara sii orpayian oamishe, naata entomononi nabo, naata nkera nara 5 akeyie iltung'anak botorok. Naata nkakuyani 11. Nkakuyani 11. Wow. That's so beautiful. Rasa Enkai mbaa supati. Ata larin akeyie karibu 30 otoki anaa paajeu. Anaa paatumore le Yesu. Ara apa oltung'ani amerani, oltung'ani arruoni, oltung'ani orisho, aidong'isho apa oleng. Orisho? Aidong'isho oleng, emidol imborat tenebara endukuya. Okay. Yes, ore paalotu ajeu naaji alo aing'ua. Yes. Lakini Bishop unatukimbiza sana. Yes. Okay. Yes, ake naitaasa Enkai mbaa supati. Neeku ashe tenkaraki kitoomono. Epuo duo taata pee alimu shakeni ombaa naataasa Enkai tiatua enkishui ai. Yes. Wow, neeku toliki ake yiok niliki by the way ajo kaa kanisa, like kakwa anisani nena nitasheki. Okay. Niya yiok siadi venye igira abulu mpaka nilotu Bishop mpaka nikimboki te jela. Hebu tuambie hiyo story yote. Mpaka saizi ira oltung'ani lenkanyit tiatua olosho le maa, olosho le Kenya. Yes. Ashe oleng. Atoiwuoki apa tenkop akeyie naji Ololulung'a. Kore apa entasat naatoiwuo naa Tanzania apa eing'ua, ewueji neji Orgosorok. Nidurru apa ninche tolapa ari lenkare, nidurru apa aaponu Kenya. Neponu apa aishooyo neyami tololulung'a alo Naimudu tina kop. Ore eniare, atubulua apa aing'ua enkang apa naa aisinak oleng. Yes. Kore apa yiok negira aisinak, osina laa ore peedol ilaisinak nejo aisinak kulo tung'anak. Oloshi laa Ore oshi peelo nadamu, osina laa penyo ninye apa nikitum endaa. Neeku ore apa yeyio naatoiwuo naa enkanyuani apa oleng. Niteru apa ninye ayierr ormaiwa. Yiolo ormaiwa? Kiteke? Menye kiteke, enaisho. Woi, poleni olaing'urani le enaisho? Enaisho. Ninye eji ormaiwa? Ormaiwa. Ore taata enaisho naa enkurma naifamente, nitokini aaponiki oloikembe. Nitobiri metaa entoki naji enaisho, ijo oloshoro kake enaisho. Nishori nkera. Mishori nkera, irpayiani ook. I don't know, sijui mambo. Neeku ore apa ele maiwa naa ninye eyierr yeyio nemiraki irpayiani peyie etum entoki natumie iropiyiani peetum aitubulu yiok. Neeku ore apa yiok nitubuluaki yiok tenkaji enaisho. Neeku ore apa ele maiwa ore pikiponu meetai endaa, ninkakijia aing'orisho, nidumu orkobo, niok, niraposho, nimera.
intokitin are at the same time. Neeku ore apa ina rishata etu apa nanu atumoki esiai enkisuma amu kelaikino apa yeyio atalaa nchilingini 20 amu ninche apa elaki enkiti noti apa etikit 20 ninye apa elaki pelo oltung'ani sukuul. Neeku etu iyiolo school. Neeku atang'asa ajing peno kake napuku amu etalaikine atalaa sukuul. So napuku maata enkisuma naaku olamerani amu aiterua amerara kiti. Ore paiteru amerara kiti naaku naa olaruoni pii. Naaku ircompound naruoyo naaku loshi tung'anak torrok oirrag irmutaroni. Nabo toki enkerai kiti. Aiterua ara enkerai kiti. Nabo toki ake etu aas etu apurisho. Ore apa entoki naatumirie Enkai naa empurrore. Neeku tenkaraki frustration. Paa aitumia mpisai enaisho. Emeli enkaji yeyio. Naa kisha Kenya ntae. Emikipurroo nikinkonyaa. Neeku kaikonyaa napurroo. So nabulu ara oltung'ani very brutal, ara oltung'ani oibayie otaa frustrated tiatua maisha. Naaku oltung'ani taiwuaki neeni nelo jela. Neeku ore ninye paapuku te jela amu kaeni naarri ake ore paapuku ore next week atii. Kanyoo apa peyie ieni te jela? Kore paagoro naidong' iltung'anak, kaidong'ie shapoli. Nidong' lelo amerak oponu aaku kedaisho. Lelo amerak ashu oltung'ani pookin lateng'elikia olateng'elikia. Neeku that was life. Asi nalotu abulu atiu nejia. Kake ashukoki Enkai enashe amu by time nelotu apa ajeu entasat naatoiwuo. Entasat namirr apa enaisho. Nelotu ajeu. By that time amu iterutua ninche enkanisa naji ene Full Gospel aponu inakop 1974. Enaa kadamu oleng amu mayiolo taa ilarin oleng kake kadamu lelo arin. 1974. Elotu apa ajeu entasat. Ore peelotu ajeu entasat naatoiwuo nekurraki apa ninye ororei lenkai. Neeku enkaseremani. Kake netum enyamali sapuk oleng amu ore nanu olalashe lai likae otii tedukuya nanu kira apa iltung'anak amerak, iltung'anak arruok, iltung'anak oorisho, iltung'anak lemisho ninye eseriani. Neeku ore apa oltasat laatoiwuo naa Olnyangusi apa. He was very old. Neeku yiolo oshi ajo ore naa peemoruau oltung'ani meeta mitoki atum duo ina golon sapuk oleng duo naidim ataramata nkera ashu ataarare. Neeku naa entasat naa apa amu kiti apa ninye entasat kidim apa ninye atimirare yiok. So nikibik apa yiok kira iltung'anak oomera but ore entasat neeku enkaseremani ning'oru Enkai oleng nelo ntumoritin. Nikigilunore apa entasat oleng. Ntae inkera enyenak. Ore peedol iyiok nikitiu anaa iltung'anak laa kajo nikiyaki akeyie shida oleng. Then by time oshi naaning'ito amu majeuno apa inakata nelo apa entumo natii oltung'ani ojo Reverend Koske ele oshi Maima. I think it was in Eldoret, Kapsabet inaalo akeyie Olumbo. So nelo apa conference apa natii oltung'ani oji Koske. Ore peelo ina tumo nelikiori oleng. Neeku keetai apa enkomono naomonokini ntomonok netu eisho olupin. So ore inakata neipotisha ake Koske ajo kayieu naomonoki taata ntomonok netu eisho amu kishaa ntae Enkai nkera. Among nena tomonok netu eisho nejing entasat. Nejito imatiaki medoi ntasati toi megolu ntasati olu. Nonkolupeno. Nejo maata nadii nanu nkera amu kore apa naisho Enkai ewa apa olosirua. Neeku kayieu taata naomonokini maisho Enkai nkera. Itoning'o taa? So neomonokini apa. Ore peomonokini nelotu ang'. Nelotu ninyang'u apa noshi scarves akeyie naishopi naa kirobi apa amu kajo olapa liopishana apa. Ning'oru akeyie nena scarves neomonokini nelotu. Ore peelotu eing'ua entumo nisho yiok anaa presents. Kila enkerai. Ore piisho yiok anaa presents I never knew ajo ore taata enatoki nayawua naa keeta attachment orperere. So by time kaata apa orkesi torrono oleng
oltung'ani apa latoosho nagil eloito lendukuya nagil enkaina nagil enkeju. Ormaasani. So I had a case in Nakuru. Naata apa likae kesi otii enkare Narok. Likae ake loltung'ani litaara. Likae ake. Neeku kaata apa irkesin okuni laasujito oleng. So kake kore apa kulo kulikae nemegoli oleng lelo Nakuru apa oltorrono oleng. So ore aing'ua jela naata apa ina stress e jela neponu apa lalikiorok alikio oroi lenkai tesokoni enkop ang'. So natii inewueji natemere. I was just listening. Kumbe enapa natejo irmaasai toliki aanyu menye. So naning elikio oroi lenkai. Kore apa ele tung'ani ogira alikio oroi lenkai nelikio ororei oipirta enapa kitok Osamaria naata enkure. Nelikio esiai enkure yo naibung' apa ilo ororei oleng. Matejo amaa dii ena kure naata Enaisho tenedenyo. Enaisho meeta enkure pooki toki. Amu kore naa oltung'ani lemejeuno neeta ninye enkure pooki toki. Yes. Najo apa oi Enkai emikiretu nanu aoru ena kure nabanji. So nalo napuoi aomonoki. Naima ilo omoni ina kewarie toirura. It was on a Saturday. Ore Sunday nadumunye nalo kanisa. Niata ake ena scarf. Menye scarf. Adi apa oltung'ani lemebarna orpapita. Kaata apa orkuju. Adi apa oltung'ani torrono. Oltung'ani torrono laa ore peedol mione nyikaki. So kore paajing kanisa ning'asia iltung'anak. Nijo korbangi taata itooko ketemere. Naton te kanisa. Neeku ijo dii nanu king'orita iltung'anak te kanisa. Mamusa ajo kidip orpastai atolimu ajo kang'ae oyieu nejeu. Najo ng'a. Napuoi aomonoki enjeunoto. And my life just started changing from that time. Paa ketu kinkilikuani ajo oloshi tung'ani ele likiyiolo? Oloshi lorbanki orisho? It was a testimony. It was a testimony. I'm a living testimony in our area. So as from that time, naata apa oltung'ani ninye lemeyiolo Kingeresa, meeta entoki nayiolo, mayiolo duo mbaa kumok, naiteruni aitamok. By that time, my pastor, now late Bishop Olengeti, oltung'ani oji Musa Lole Meigara, they took me very direct to ororei lenkai, etoituki aing'ua. Etu aing'ua. Neeku ore ninye peepuoi openea, nanu aitaishakeni, ore te kanisa, kaajokini ake tolimu embaye. And God started doing a lot of things. Nalotu atum enkiputakinoto oltasunyari. But still, eton apa asujita irkesin. Etii naake ninche irkesi, consequences. Etii ake nena. So, by time, nalo irkesin ometaba naa neeku naa kaayeni ilarin oopishana. Ata itajeu. Yes. Paitujoki Enkai kore iyie. Kelotu ake Enkai. Kelotu Enkai meendala Enkai. So, by that time amu ashomo judgment, naajokini I have a case to answer. So, aloito apa ruling orkesi naa paatumokini ateen. But ore apa to file kaata apa ilarin oopishana le jela. So what happened, ore paalotu te Nakuru, keetai apa conference natii kanisa ang'. Nelotu apa oloiboni lenkai oewuo oing'ua Kericho. By that time he was a manager, kijo apa James Bet. His first time tiatua kanisa ang'. So nelotu ake naa kumok apa iltung'anak oetuo ina tumo oleng. So in the middle of the meeting, he just pointed me. Etolikioyie ake kore enoshi kata enkomono, neng'as ake agira oltung'ani nejo kore iyie owuene. Nang'as aisudori amu airuto. Nejo iyie otii siadi enda mama naata enkitambaa nanyokie amu atii apa siadi emama naata enkitambaa nanyokie. Hadi saizi unakumbuka amu kadamu. enkolong naibelekenya. It was my day of point of contact. Yes. Naipot ake. Naut oltung'ani nejo kore iyie. Etejo Enkai aku osinka lenye. Wow. Etejo Enkai kore irkesin liata keishu. Mikiyen iyie. Neekilaku Enkai. Kake kore peeku kitalaku Enkai, ilaaki ninye tenkisiayiare. Naigusa ake oltung'ani tinabayie koon. Nauroki enaa olchani. Nalo missing. Naisho saai are maning'isho. Nalo enkop nemayiolo.
I tell you, kore paadumunye tine, I walked up a changed person. After 1 month, nalo orkesi. Ore paalo orkesi, nipoti iltung'anak ijo keitu aipoti nanu. Torkesi. Nikiliwanu olakili lai ajo amaa, what is happening? We had a case today. Nejo oljaji, the file is missing. Anya sana maisudo. Meeta oltung'ani yiolo apa eneshomo orfile. The file just missed. Miraculously. Neji encho otu next month, tuone kama tutapata file. Nalo orkesi lapaitin aja, okuni. Egirai aing'oru. Nelaki file. So they had to start a new case. Amo the case had to continue na mkore complainant eradu ajo keeta esipata. So he was pushing for the thing. Nelotu de Nakuru and Nairobi enepuoyie registry high court nishori empalai. So the case was to start. Ore apa enkolong naji peiteruni orkesi, nemoyu oljaji. Nerinye likae apa. Ore kijo maetu orkesi, etu oljaji. Keji apa ele jaji Chris Ombongi. Ne oljaji. Keamita ninye apa eamita apa enkerai enkop ang' ewueji neji Wasongiro. Nelo oltung'ani. So they had to shift to another judge. Ore eton aa nejia egirai aas, nemoyu complainant. Ele duo apa litoosho. Ele apa latoosho. Netum cancer. Emonyua. As we were still waiting, no witnesses. Where God can do things. Yeah. Following that, no complainant. Neja. So, mara file, mara jaji, mara complainant, mara witnesses. So my case just ended like that. Neja ndapal. Keji na ndapal nemere complainant. Nemere oljaji ufuate. Nemere oljaji nemere witnesses, nemere file. So that's how God pulled me from the case. Yeah. After that, I served God. Now omona nkai oleng. Amo isha nkai oltau lenkomono. Kalapa dry fasting kolongi napishana tendim. Na oltung'ani lenkomono na retu mama ya maing'ua apa. Ore peaku siai enkomono maing'ua apa ninye. Neeku kipuo ake tenebo nikipuo enkomono, nikipuo aisho nkolong'i naapishana kiomonito Enkai. And that became our lifestyle. Tenkaraki nelesenoti enkang', tenkaraki kulo arrabali, tenkaraki ena nyamali. So it became a lifestyle. After that, I'm already 1986. 1986. Nakarapara jiwo. Kadibu olapa le 60. Na gore after that time nija kultung'ana lenkomono gore 1987. Itie ndi maomon. Nadol endeke. Itie ndi maomon. Nadol endeke. Aga nabateke na ing'ueji empuruo. Anapa naari naa kore pee Pemekelakwa na ina teke oleng. Ai kelakwa. Entoki naari naa kore pee kidol nikijo etung'uekia kule amu kiborr apa naa kule. Asi nadol. Aing'orr ake etii oloing'ang'e. Najoki akakai ashomo akeyie. Eyieu oshi ena naim ene. Ninap imalayoni, ninap inkishu, ninap ildiein, ninap ilaarak, niya enkop oolashumpa. Shomo akeyie amu kore nabo olong' ekiyakenyaki inakop mashomo alikio. Ekiyakenyaki mashomo alikio. Asi najoki Enkai ashe amu kipikinyaki nabo olong' enteke. Tenkirukoro ake ijito. Tenkirukoro, yani ororei ake oewuo atua nanu nairo. Nairorie. Neeku keeta rorei engolon. Ore ororei atii ake taata meeta entoki naata engolon anaa ororei. Na ina oshi piidol ajo kore ninye peedaiki oltung'ani enyoo oshi ina ema ororei ake oimakaki eji naa kitoki ake asuj oltung'ani. Naa kitoki ake asuj. Kitoki ake asuj oltung'ani. Kore ninye peemayiani oltung'ani ema ororei ake. Kore ororei naa keeta engolon oleng. So nairorie apa ina teke nelo. Kore ake peelo naitoki aikilikuan ajo kaji atejo. Amaa naaji atipikaki saai mashomo enkop oolashumpa nalo ajo namayiolo ninye enkutuk. Nemetii irmaasai inakop. Kake najoki Enkai mincho ake aye.
etu aman enakop pookin. Yeah. Ore ena seuseuno minchak aanukari etu aituny nkwapi pookin ena dunia. So that happened. Naton ataasishe amu ataasishe very fast around full gospel nalo very fast amu aitatanutua irpastai naitamuki nakayiolo apa kidogo Kiswahili naiteru aitamuko naisoma Biblia Kiswahili neeku kayiolo apa Amu duilo school pi. ashomo peno atijing'a nabo kake men oshi naijo itii sukuul amu erusi nkolong'i nitii so majo oshi nanu kashomo napi amu maata naa apa nyoo alafu ore apa ina rishata ijo ninye mee enkisuma ijo endala ake kishomo pii ake ishomo nashukunye. So what happened after that, naiteru aisoma Biblia and I started taking those words practically. Naya na rorei laini nalikio rorei lenkai naitubuluni nalotu oshi aaku mwinjilisti teine naitoki aaku orpastai nalo dio mataa nanu assistant Lord Bishop gospel full gospel from 1988 to 2004 ata nkanisani kumok natabolo ata siatin kumok nataasa teine kayiolo iltung'anak pookin irbishopi pookin apoti. Then in 2004 niirira apa kanisa na full gospel. Ore apa peiriro kanisa nedumunye iltung'anak aaku keara ore ana nkanisani Nakuru wapi neeku toorpangai epuoi kanisa. Najoki apa toorpangai surely torroka apa ala di Nairobi nene kedidi nye irpasani otang'oroki torisasini aing'uraki irmukurani iltung'anak opoito shumata amu ore oshiake peeku tudumunye oloiterua aing'oru ewueji sidai aar amu wueitin naadii ake naata impact ninche ing'oru oloiterua. Ore ake piidol kanisa natii mbaa naijo nena impact eeta amu the church had a very good impact aro saai. I really respect the place amu tina apa tubulua naa ninche apa laitamoroi lenkai naa ninche apa laishoo marayo lenkai ninche apa laatomonokito so ore apa enkirukoto ai naa ninche apa laatomonokito so I respect that place. Ore apa peirire enkop ajoki apa Bishop lai ore nikias iyiolo apa ajo tejela kintayio nayiolo kitoomonoko aata irkesin lolarrabal. Iyiolo ajo ore paaton tene naa kedumunye ake ilokorio naa kaidim atoosho oltung'ani tamayiana yioki mashomo just bless me mashomo era naa kalo aaku orpayian le kanisa tedikae ashu ormushiriki nchooki ake kake etu amenu ene netu amenu kake kadolta ake ajo ore paaton tene naa kaigil enapa kaaji naitakinyie Enkai. So because he knew what happened and he knew my story and he loved me so much namayian apa. So he blessed me and he released me. Napuku apa mayiolo ajo kaji aloito. I didn't know where I'm going. Natijia apa toltau lai maigil aikata aaku orpastai. I will never be a pastor again. Itupuku ejito kaloito nanu kalo aton tiang nalo aing'oru dikae natoni ake anaa ormushiriki. I will never be a pastor again. Napuku nalo enkang' ai nalo aton enjumapili nabo kore eniare neponu kanisa pookin apa naa naitasheki nejoki etuo amu ekisujie najoki mikisuju nanu nang'as aisumaki olosho alapa rorei otiaka Yesu orkipaareta enchom eldekekun lenaiposha neirire naiposha etii ninche aji atua najoki ama penatadowuo oltung'ani obo tempeut menatetua. Ore oshi enelo neiriiro ele tung'ani ake oota makosa najo na ninye itaini anang'aki nyoo atua naiposha metoyie duo sinkirri kake ore kulo kai tung'anak netoni tiatua meeta ntae nipuopuo entotoni teine nena kenyorrata Enkai matushukunye kenya nabo olong' naa sawa meeta oltung'ani likitaarate nemaata shida kanisa nemeeta oltung'ani likiatakino shida kake enchoki nanu maikuna mashomo. I really bless them and encourage them. Eshuko iltung'anak aapuo aisiai Enkai meeta oltung'ani obo tupukuo nemeeta oltung'ani obo latusuja. So naisho lapaitin okuni ana apa apuku te kanisa nemalo kanisa kake ore ake paiteru aomon
nedobu enkai ejo ore nabo olong after 3 months agira aomon enkai kawarie atomon ake nairura naaki enkai orori yoti enkiterunoto 12 tomonare olapa otiaka Ibrahimu tupukushomo mpaka enkop naitodol naa kaamayian ore ake padamu ajo kaamayian enkai inabaya katadamu ajo kaamayian enkai neponu irkiyo lemedung'o nemera aitoki najoito kajoki enkai ijo ake mayian doi nedou irkiyo oirowua naishirino kewarie pookin omekenyu ore dama neeku kaure ninye atupuku amu ore padamu ajo kaamayian enkai nepuku ake irkiyo openy I don't know irkiyo oirowua so natum apa enkirukoto ajo kaamayian enkai within a short while kaata apa olalashe lai botor omoi oota apa cancer oirragita te Kenyatta so nalotu apa abaiki neeku kalotu apa every week abaiki nalotu abaiki ore paalotu abaiki nairorie enkai najoki enkai milang kaboitare apa my brother nikiata engarri ang ore ake kibaya Westlands naning ajo etejo oltoilo milo and I really respect the Holy Spirit aitasheyieki ake engarri teina roundabout najoki olalashe lai inkwet shomo yang kalotu taisere nejo ainyoo itadamu najoki shomo ake yang kalotu taisere so I release them to go nadou ake amu etejo naa enkai milo naton tenoshi kiti stage e Westlands enoshi naata enkiti mabati netii enkiti orika ena taata natii tenaalo shumata egira alotu Nairobi ina kiti stage nalo aton tina stage naa saa 12 enteipa I don't know where to go na 1000 shilling ake aata mitosha ninye enkaji enda kake I respected God asinadou naton tine so agira awosh inkesabuni kormutara airrag kayialo kashuko sipitali alo aboitare olalashe lai amu nilifikiria labda ebaiki naa keloito aku kedolta enkai ajo paashuko alo aboitare so I was planning ningie gari nashuko Kenyatta ore atonta tine nishir esimu nadol a new number ina mayiolo but when I picked the call it is as if I could recognize the sound the voice oltung'ani apa likitaasishore tenebo 6 years ago orpastai but ni kama tulipotea nanga somewhere so naipot najoki najoki ati anyamal kata olalashe lai omoi ati Nairobi nejo we've been praying for you ore ng'ole kewarie entomononi ai ishoo yiok enkai olama toomonoki and I had to call you to say that keeta mbaa naagira aas enkai nikinyaraki lomon kore peekindip naajoki kore eyie najoki atii Westlands kailoito atii ake stage nejo what you do talang'a orbaribara tijing'a kuna garrin napuo Rironi owuo amu kaanyu tewueji nejo site amu inewueji taata amanya so the place was I think it was 10 shilling and 15 apa inakata so 204 najing engarri nainepu anyita entomononi enye itaata ninye engarri enye they were waiting me there najing engarri enye nepuo enkaji enye nepuo anya lomon nainosaki mbaa naimayie nainosaki ajo atupukuo te full gospel I don't know where to go then naajoki irduo ng'olaki yiok enkai and we want to connect with somebody who can mentor you so they connected me or bishop oji Geoffrey Gashie oota kanisa najo Jesus Glory Center Ministries na ninye atii sai na connect hapo ilo bishop after connecting me with the bishop naajoki ol bishop agirushi aka omonoki Narok naitodua apa enkai ajo kaisho oltung'ani from Narok the bishop is well connected to waiting kumok aratia tongwapi eboo so by that time ore peponu lomon obo mara keponu kanisa ai na Mara so I started connecting with people naiteru atum friends naiteru alo to conferences wapi naiteru atum friends but somewhere on the line nalaba entumo natii Valley Road naipota apa likae alashe
It was a world leadership conference, and it was an international meeting. Pa hiyo di Kiingereza ndio la shamba. Mayolo tiaji me rara nalotu arumba. Alafu nilikuwa na swali lingine. Yes. Kajengo viyolo oltung'ani ajo Mungu anakuongelesha kigira nkairorie. Juu sasa wewe itadowuo te ngari. Yes. Na kidogo nikiwoshokini simu. Yes. Yeah. Ore apa enataase, you know, ore oltung'ani oota oltau sinyati. The Holy Spirit communicates. Yes. Etiu ake anaa a discernment amu indim ake atotona nidol ajo keeta entoki naasayu. Kiliki oltau ajo keeta entoki naasayu. So I just had a voice inside me that Milang, and not twice, katuni. From Kenyatta to Westlands, kagira apa agolong'aki Enkai. So ore ake paadou te Westlands, I just had a lot of peace. Mayiolo tenaloito, but I was having a lot of peace. Aning'ito ake ajo kaata amani oleng. So tine oshi airorie Enkai, amu ore Enkai naa ekindim airorie direct, ekindim Enkai airorie tiatua ororei lenye, anaa apa airorie tiatua ororei lenye, amu atuputuo naa ajo kisumurori, and that word, ororei obo ake aisuma. In fact, ore ilo ororei naa mayian oleng, naning' ake ajo ketii amayian natii dukuya. So atii naaji enewueji e Valley Road. I was one of the delegates. Aipotoki entumo. Naa ore ena tumo ketii lashumpa. It is a world leadership conference. Naata lashumpa oing'ua South Africa, America, Britain, a lot of delegates. Ekumok apa oleng. Ore apa ninye ina tumo naa oltung'ani jo Kalonzo Musyoka, that time he was the vice president. Ninye oewuo abol entumo. So when we were in the meeting, naa ore noshi nanu analo wueitin hata ake nanu Masai ataya. Ataki. Naa piki empolos ontomonok oora lashumpa. Naa ira delegate iro? Ara loinining ake ororei. Ukiongea English. Kaa najo namayiolo Kiingereza. Oh, so ulikuwa tu umekaa. Totona ake nanu. So egira aendelea entumo. Ore ake pairorie kuna tomonok amu kairorieki oleng. Najoki yes. Mara nan kwanza Kiingereza olashumpa. Kikash ninye nolorok amu ore peelikio te pulpit peichanganya naa kelo ninye niwuapu ororei obo. Ore naa kuna meeta apa entoki naning'ito. Jita ake yes. Ore ake peiro oleng najoki yes. Itu kiero oleng najoki no. Naiteru ajo Mr. Yes najoki no. Mr. No najoki yes. Mr. No yes najoki yes no. Neeku it became like fun. Naisho Enkai omom naanyorru kuna no mama namayiolo. So they just wanted to know who is this. So nipo apa oltung'ani obo. So he translated. Ekitita break. Amu etejo we must take tea with you. Nikipuo aton temisa nabo. So naihoji no mama. Naihoji oleng. Naliki my story. Nejo ketonyorrayie. And you need to go somewhere. Where? Najoki kaji. Ekiti ake nye shomo tayiolo Kiingereza. Yara passport. Najoki maata. Can you have one? Najoki anatum naaji namuna. In fact, naing'ueki $100. By that time $100 was a lot of money. Naing'ueki nkeek 10 Kenya. Najoki this is for your transport. Pay your ticket. Your ticket. My ticket. Natoki najo passport. Passport. Yeah. Ore apa inakata meetai esiai e birth certificate oleng amu ore ena certificate apa inakata neme mandatory ena saai. In fact, ashomo nanu nalo nkopis birth certificate within 1 hour natum birth certificate. Nalotu Nairobi. Ore paajo alotu Nyayo House, ore apa sikari otii emilango no ormaasani. Najoki kailoito, najoki kayieu nalo South Africa. So natum ake favor. Nejo how urgent is it? Najoki very urgent. Nadumu oltung'ani naarik mpaka enetii orkitok. Le passport. Adumu emama supat oleng. Nikiro
And I just made a lot of fans. And the mama loved me so much. Nejo, within 3 days, I'll give you a passport within 3 days. In fact, within 3 days, I had a passport. So, I had to make up and done mama na South Africa and get a kadi. Huna jo yuko rage beago itatari. Nikirwage nyo. Email. Nikirwage passport. Kaja bana nukirwage na posta. Najo kaja fika na passport nejo. Choma giyo ngorugu ni jonyo cyber cafe. Karo duwe kata no cyber cafe. Nanyo ranka. Ne ugira je kaji ko rena ba South Africa. Ere jagi gi choma giyo cyber cafe amoka hirwage nenyo. Kairwage ne passport. Eme kangeda na mano to passport. Na je ngora no to jo cafe ne ngiti coffee ke fa dolita. Korage balo. Mayona cyber. Amgo na kala ni migi olofu cyber na loru ni Yahoo. Na lo marijenga opposite bomb blast. Chacha house ya bori kedi ya ben kedi coffee ke fa na dini boy. Ni la je gerwa yana. Najeng hoteli. Kadol dara jajo hoteli. Kage ere jona be mama wanyo cyber cave na coffee cave kadol na jaga cafe na diana. This is a cafe. Ajogol tongana oye yuko Yahoo. Ejo muse Yahoo gani? Ajogile Yahoo. Ya atu pikangi Yahoo hapa. Ajogi ampika asi ya kupika. Ile ya barua akutuma passport. Nejo Yahoo najogi ile iko na dot. Na amwara damu ajoga ya dot. Nejo yahoo.com. Ejo mse wacha tutakuonesha wali iko hiyo kitu. Kumbe gora kina chacha ushumara kiti hapa cyber. Nalo nala ya passport ni boro jalu ya boti ajogi yao kitambo ya banki bante kumbe kagira bologi ni nyenyo Yahoo page ne bol kila kitu ni roa passport na ita lak abani nakata 200 Oi kindalole ninyal na shuogi passport tene nage ararara amuka jaba no kirwa nanyo kirwane ya pipi irwa South Africa ila yorinka najogi wewe rudisha pesa yangu au jatuma passport na unanirudishia nige njangarol tungani omeradwa kweli ajokara innocent kabisa mayolo na ajogi mse airoa yedoi kuja nikuonyeshe shomororo na tendatogi and that machine kera ba printer na tikona ridi lera your passport pagi printer ge pagi buang kardasi era the passport ayake na ajogi if you imeenda huko asi visa wala don kirorera kumbera ngama yenye na mama amereply nini Yahoo neja hara amerudisha amepata ndio hii ni print paka isho so nalang very confidently amwetejo anoto passport after 1 week kairo again invitation went to ginajonyo napalani embassy ampala ego inila la isomare na kairo agisi na kajadi ngoni rori eme kigero na tayiolo isoma era mega isoma gene ngulie to giden gara din nabo nadol netina madol pi yes asi ala na isoma gero tongani sawa na lang mayola ba ajo inde marabolo ka Yahoo tanaroko after 1 week najinga ngari Yahoo alutwe ngoro na Nairobi guy we then I came nalotu Nairobi najalotu nena pa kuja kile anaba kuyalo mninya na ageti analogi na jo cafe nalo lumbage ni gui ajalotu eruwage invitation ampala ina embassy ni ruwage reservation endeke nalo embassy ore palo na buya isho visa ino longake amugora baina kata nemepiki Korean arara ora baina kata you go in person na ino longake ole nala tumfisa lari ala ngati shibe karamba ka date enteke amugele enteke I think it was in July 2006 asi 7th July I think 7th July 2006 na domunya nanu na ko tayari na mira benketang na ko tayari tongoto tokitin but kala pentake kala kila kitu na itari ulunganak kutoka ngari nare bwana Nissan yari ni bwana nikibonu mpaka airport na lutu ajinga ndege lalo South Africa
my first time natijinga enteke Audo ijingita nidam laparorei. adamu pii atomon Enkai ashukoki enashe omatadoiki Oliver Tambo International Airport. Gira ake ajo ashe. But I'm stressed mayiolo enaikunari, mayiolo enaa kalo aimin, Miyiolo nias. mayiolo enaas. So kakaatiaka apa enkashumpai ore ake piilotu nchopo ake irkarash amu kayiolo, kaitai ake. Ore ake paadou tenteke nang'as atum stress amu anoto ena toki najo nyoo skalita. Enoshi toki enoshi najing'i Pakili. pailo ake adou. Najing skalita netii enailepu neeku I was concentrating enjoying ena nailepu. Ore pee alo aidip esapati tenetii abori najo aikonji etaa kebaiki enoshi wiki emusho naa ketii oshi ntokitin naijo nkala najo atudung'o enkeju naipidana ormurrani naya lashumba aja are enkop. Jameni. Naa enkop eiking'a. Nejokini wewe. Naamori lashumba netodorita duo namayiolo atoliki. What fucking ajoki another spare amu kadol anaa nkuti remera another spare. Nekwani iltung'anak otii neeku oltung'ani le security otadua ajo atarruoyie nelotu. Kajo naa irorie mayiolo nejo which country ajoki Kenya. Masai ajoki yes. Nejoki iltung'anak tapala irmaasai amu kemwada. As naishori shomo nalo taa omaipang'aki naa enewueji orbenia nalake akasujita ake iltung'anak nadol eponu irbenia tenoshi confair my first time kake I was briefed aishooki apa enkiti brief nadumu orbene nasuj iltung'anak otii exit natum enkashumpai. So there nintoki ajing aiteke to Cape Town. There was a lot of things happened there. Kitambo alo ayiolou maisha. Yiolo ajo enkop ninye naa ore choo ake netiu enaa jikoni. Yes. There was another challenge there. Naitoki ntaya ewueji apa nejo boot camp whereby there was a training. Ore ena training naa trained missionaries opuo enkop olarrabal. So ashomo enkampi oljeshi. Nekiboita apa olikae alashe. Kiata apa iltung'anak le Kenya waare okuni nikiata apa iltung'anak le Uganda. So nikipuo ewueji nejo boot camp. Nikipuo training oljeshi lapaitin 4. Iljeshi pi. Naa ekiata shooting range, ekiata nena drills, ekiata akeyie naa ore saa 10 edumunye nikikwet 4 kilometers. 4 kilometers nilotu quiet time. So on the process meera naa aikutu nairori English ake. I could pick it very easily. Naitoki sii aboitare lashumba. Naitoki apa atum olashumba ishore lai by now he's a pastor here in Kenya. Natum apa iltung'anak shoreta. I connected with the people and I'm a quick learner. By the time we were finishing the training, I was among the best. Atayiolo enkutuk mbaya. Naa sidai apa ore apa inakata kaishori ake mairoro every time kaishori ake mairoro amu it was funny how I talk, how I do things. Kakatang'asa airo toonkaik omatayiolo lugha. So I connected with people and the favor of God was with me. Naiteru taa alo nkulie outreaches. After that I connected with Kigali. Ataasa ntumoritin the World Leader Summits in Kigali, Rwanda. Amanya ewueji nejo Nyabugogo. In a town naji a city on 1,000 hills. Yes. Ataasa si mission work te Tanzania, Dar es Salaam, wanda lor Paraguyo, Morogoro. Ataasa si mission work te Uganda. Wow. Mbarara o Kampala. Ataasa mission work te Nkobo Larabu, Dubai, Qatar.
Tunisia, Wow. Turkey, ataasa mission work te India, amanya apa New Delhi ewueji nejo Gargon, Alo sector 57. Vile vanitiaka Enkai. Yes, ana apa natii Negira ake Enkai. abaya. Yeah, after that I'll show you pictures. Kaata mpishai chungu mzima owueitin pookin ashomo. Nitoki apa abol Enkai America. Ore America netiu anaa ang' tenanu. Yes. Different states. Ashomo si studios kumok. Ore apa te South Africa, I've been to Maya Studios. I've been to TBN. Wow. Atijinga enkipindi najo The Overcomers. Narushu oltung'ani ojo Bishop Edward Duku. A Ghanaian bishop. Kake he lives in South Africa. Neta enkanisa sapuk oleng tewueji nejo Butterworth, the Eastern Cape. Najo Fountain of Love. Ata sii ilchoreta kumok ata te Pretoria, Durban, Orange Free State. Ashomo sii mpaka enkang' e Mandela. Ore apa eetae 90th birthday e Mandela. I think it was 2008, 2007. Nalo naa apake nanu aishopito nkilani nijo ormaasai naata siarai narok. So and the delegates were ushered in. So I joined namara nanu ngari delegates wengine wanaingia na magari. Naiwalk ake nanu. Ore pabaya gate nabuaki sikarini. Who are you? You don't nyaka kaichenja my movement. Naendelea lo najogi I'm one of the sons of the kings from Africa. In fact, nebolia milango najing, and I was asking myself, amanya kolorongana awawezi kujiuliza Which king? I wouldn't have only the courage that I had. They opened the door for me. When they have lunch, I run at the luncheon nabo, or Mandela, or delegates in Mwabina Pasha. Ile confidence. Wow. So I've also been to other places. Adoligio TBN, Maya Studios, Tigerback Studios. Ashomo si America. I have a friend pastor of mine. About Otiwi Nejo, Atlanta, Georgia. Narikapa Studios. Ashomo Ananajo TBN. Not TBN, CNN. Wow. CNN. I'll show you my pictures. Yeah. In CNN. Tours, World Headquarters. Atasa interview tene. Wow. God has opened doors. Atasa seat MBCI. So there are a lot of things that happened after that. Wow. And now he's in Mary Supercho. Isn't this a privilege? Wow. You've encouraged me. Thank you so much. What is Yankai? Nankai. What about Osinala Tubulunye? God changed our family. Kila tungana hardworking. Nduwa iwanyanga yemera itanganga. Amweke mera papogen. Alala shalala ini. Natapala napasene nyantasat. Isi ayana isho. Nikiturisha polling. We started doing farming. Nikiramatisho. Correlating business. Narasancha business. Today we are somewhere. Wow. So that is amazing. Yes. Hebu tuanze mahali ulianza kuwa mgonjwa. Yes. Okay. This is a miracle. I think it was in 2019, and I went in a mission in America. 2019. I went to Ohio. After Ohio, I went to Boston. Ewe Massachusetts. Hiyo kajina inanisumbua Massachusetts. Kitu kama hiyo. Kama umekuja hapa mimi ndapata grace ya kutravel. Then after Massachusetts, I went to New York. And I went to a summit in New York School of Urban Ministries. I'll show you the pictures. And I had a good time in New York. And all of a sudden, the winter started. Niteru endugina jo winter.
kama winter nengijabe ore winter ama osiwuo nemosiwuo nemenkijape nyoo entoki ake nashau yiolo oshi irpala lorpaek enidong'i irpaek yani Ina loshi toki pala naibor. naibor nemibung'ayu naijo kebebek naa keshau nena tokitin ntokitin naijo irpala lorpaek naa keshasha asha naa kirobi. I think I still have a clip. I'll show you that clip. yeah. So nadalata apa nanu nyoo amu keeta oshi kore oshi peedol lelo pala naa kore ake piimbung aikonji neeku empira ijo enkiti pira. So kedalare iltung'anak eton etu aku ice. So irpala daa kesha nelotu aku ice. Kore tesiadi after some few hours 6-7 hours nibung'a aku ice. Neeku kore oshi inakata eshau na inakata eori haraka amu ni vitu tu snowballs. Kore nena snowballs kore piimbung aikonji neeku enkiti pira. So I played a lot with snowballs. I enjoyed them. I've never been to that. Kumbe naim apa enkijape. I tell you naim enkijape. Aim enetoki aikata idol. Kore paim enkijape. Kore peemutu najo aku gaawa maing'ua enkijape. I was still shivering. Keeta oshi heater sapuk oleng natii nena ajijik apa nikimanya. I slept on top of the heater Na bado naibung enkijape. Kore the following day the winter was very severe. Kore oshi keeta oshi engari enkima naimu orungu lenkop niken apa ina olong niken isiaitin. Nobody went to work amu ikene kila pahali. I think for 2 days. yes No meeta enteke meeta engari enkima no movement. So naibung apa ina kijape naibung oleng. Atu aikata aim enkijape aikonji. So after 3-4 days kore ake peebolo nkoitoi najing apa subway amu keji na train subway. Nalo ajing engari enkima naawa mpaka Mississippi. Mississippi was a bit warm. Nalo apa Tennessee. Nalo apa enkop nairowua penyo. kirowua peno. Kirobi kake kirowua peno. Nalo Tennessee naitoki alo ewueji nejo Jacksons. I had to lecture in Prentice University in Mississippi. So naishunye apa nkolong'i ini. So I came back home. Ore paalotu ang kaning'ito ake ajo aton apa tenapa kijape melo. So and I had to travel to New Delhi after 3 weeks. So eton etu ibung osesen climate enakop naitoki alo New Delhi. Enkop ice. No, New Delhi was hot. Oh, it's hot, Jesus. Now I'm coming from a very hot area, a very cold area To have very hot. to a very hot. Kore taa piyiolou ajo hot inakop kishomo yiok 52 degrees. Eme 34 oshi tenakop enoshi kata irowua oleng. 34 kore taa tenakop 34 Na kirowua. na kirowua oleng. So the place was too hot. Basi nalo aton te New Delhi. After a week na faint. Kanyo. Namoyu oleng. Yes. Nalo apa sipitali najo Artemis natii ewueji nejo Gargon mbata enkiti wueji nejo Huda City. Nikapelekwa hiyo hospitali napuoi aipim for 2-3 days. And the doctor discovered that I have a problem with one of my arteries. Jehovah. This is because I just went to a very cold place netoikata mogu naitoki alotu alo a very hot place netoikata mogu. So I think my heart couldn't contain those two different climates. So I developed a heart artery and naishori irkeek but najoki orkitari you'll take the drugs for the whole of your life. And also it is dangerous, you might not take long because
ore naa kulo keek liokito they are very strong, they can damage your liver, they can damage your kidney. Oldakitari likijoki nena pookin? Naitoki ajoki and the artery is elastic amu ninye noshi nabol osarge niken. Kanyo pee discourage oltung'ani? Yeah, he's telling me the truth. Nejo and we cannot do a heart transplant or unless kama uko na uwezo we can do a heart transplant amu na shida oltau na engine na metua na ngari neruo engine. So nalotu ang ayiolo ajo maata ngolongi. Niliki iltung'anak lenyi? Atolikio amu ore apa nyati nakop nilitumia ile pesa nilikuwa naye, they had to put some money in my account. Iltung'anak lena Kenya? Yes, so that I can completely pay my bills in Artemis Hospital. Na niliyiolo ajo enkadi apa kagira alakie. So nalotu ang ayiolo ajo mekure aata ngolongi. Ore paalotu ang namoyu oleng. In fact, there is a day I was sick. Aewuo Nairobi namoyu. Nayai Nairobi Maningisho. Kenyatta. Yes. There are people who have been supporting me so much, like Pastor Nancy. She really helped me. Yeah. Ninyana ngora wor kitari hapo jo Dr. Murage. She connected me with the doctor. Nareta poleng amu alinisaidia amu kera hapo oltung'ani lenye asishore Kenyatta, so it was easy to navigate. Yes. Amu Nairobi Hospital na realo na expensive poleng. Yeah. So namoyu oleng and every month I tumia about 40,000. Irgeek ake ore pejingu test waitoki nelo above nena. Yes. Neranya pe asisha narogi na jonyo enatoki apa ni jonyo bia narogi apa nakadi NHIF ilijaba we don't cover heart problem. Wow. So I had to service it from my pocket. Namiringishu namayu apa naitanyamal family yangu oleng, just wanted to fight alone. Namiringishu namirintare and for the whole year atoya katairura Mirura? mairura majing dia ndapa shaita sim katona kinji Kanyo? ore ake pairura ikonji nemeyu oltau oleng maisha irura Tiniji relax? anairura mairag doi pi. So kaing'uari ake nanu atonita tolorika nepuoi airura, kore peekenyu peedumunye iltung'anak they'll just get me at that position ng'olake natung'uekitie. And it became a lifestyle mairura na kaimu metii esa nikiyata njo are naimuk pena ikonji nening emion aimuk taake peno kaimuk ake mairag. So naa kewarie aing'asi apa nanu emoyian oltau amu aitojo ikilikuan iltung'anak oota shida oltau jo doi kewarie oshi elotu sininye enaa olairua. Kewarie ake elotu. Ore nirura dama? Mairura naa dama pi. Ore ninye dama naa I prefer walking, naipang peno naton ake around. Neeku nelotu oshi naing'usiru oltau nayieu keya. Amu era naa mateso. Can you imagine olari musima merura? No nangishu natumutare amu ewa naa emoyian. Ore apa ropiyiani naata te account etumutate muj. Kore enkerai ine naa enatumie siaitin mayieu naitanyamal oltung'ani amu kaata nkera natii siaitin neeku naa ore irkulikae naa enayamishore sininche, so nadol apa ajo maidim ataa ore shida ina nkeraisho, so I decided to fight this battle alone. Pali tanishindia nalo, but now naton naibayu kon naibayu na maisha atadamu enkai kadamu pi naomona enkai kake arayieu nalo ayeng'iyeng'a. Amu yiolo shi ajo kelo oltung'ani nemeyu mpaka niyieu nilo ayeng'iyeng'a. So I just needed to go and rest amu etaa naa mateso, kila kitu ni mateso. Nalotu shi aton after 1 year. Nelotu bishop lai or pastor ai lenkopang naponu aomonoki naomonokini nabukini elata. So and after that
naton ake nguti Keetuo olong irbishopi aomon ajo ala kiwetu alaya aetu ake aomonoki tenkaraki enkishiunoto. The Bible says ore naa pee ele oltung'ani eilata neomonokini naa kishiunye Enkai naa keteng'oki naa kebalikini nejo ororei lenkai. So naponu aomonoki, ore paponu aomonoki, ore peishunye ewiki namoyu oleng. Namoyu oleng, and that week ariwua apa namir embulot tenkaraki ropiyiani paatum entoki nalotie sipitali amu etumura naa ena moyian inkishu nemut apa entoki pookin naata. Can you imagine amu you still have majukumu anaa orpayian aretie endapash naji ake ing'oritae. Nara apa nkuti kera naretito okishin nanok ing'orita. Nara iltung'anak laagira aitegemea nanok ing'orita. So nadol ajo etabayie musho kayieu apa namir enkiti bulot paalotie sipitali. Naing'orua doi market. Ore eton itu amir aisuma porori lenkai ojo a good person will leave an inheritance to his children. Ore oltung'ani supat naa king'ua enjung'ore. You know, it's just to do that word. Najoki Enkai ama kai ikununo ena jung'ore apa nikinchoo nanu nabadili naing'ueki nkera etaa sipitali o India egira apuo ropiyiani. Etaa saai etaa paamir enkop tenkaraki ena moyian. Najoki Enkai ayo mbaaja. Naa kiro taata oyie. Naadamu oshi ajo Jumanne inoolong amu enkolong esokoni eshomoki sokoni nanoko tiang. Adumu ake lorikan le plastic waare naipang'ie. Tiaji tenakata Kenyatta. Tiang naipang'ie lorikan. Kiwaki pipi yang. Ati nanu ang. Kitiaka kishomo tenaa ishomo alo tine. Ore oshi Kenyatta naa kalotu ake check up orkeek. Arashu enkata natamoyia oleng nalotu Kenyatta. Kake ore irkeek paperback anapie. Ore dei pedol apuku te sipitali ijo kalo amirisho. Irkeek laata. So adumu lorikan are le plastic. Aton tiaulo. Najoki Enkai totona tene maiguanata. Iwo lorika lino. Olenkai. Ajoki totona tene maiguanata. Kayieu taata nikiguana. Naaraki mbaa nayieu nanu. Etejo ororei lino ore oltung'ani supat naa king'ua enjung'ore oonkera. Etaa ore enjung'ore apa nikinchoo etaa kegira aya olaiterua aya India. Amu ore apa matibabu pookin natumito naa advice e India lazima nigerokini email ashu eoshokini esimu peelimu enaitaasi. Mekure amir enkop amu iyiok tejo king'uakini nkera. Naaraki mbaa nayieu naa taata. Waki arashu kinchiunye. Nena baa ake ayieu are. So adumu ake irkeek nalo anang'aki choo. Irkeek loltau? Ore tiatua olari musimu otoki etu aikata nanu ajing endapash. Kadol ake endapash tedia, etu aikata nanu ajing endapash. Naa ore irkeek naa lelo oshi liwokito laa ninche likigira aiko. Etaa kanang'aa taata nadumu ake nanang'aa muj. Naa enayaunye ninye eton kelulung'a orbene. Nalo anang'aa irkeek. Adumunye nalotu. Ajing endapash netu aikata ajing endapash. Njo kalo airura. Ajo kalo taata airura amu mbaa aja kaanyita. Kayieu naa ore adumunye natua. Arashu aishiwuo. Kake ore ake ninye irkeek osipitali mikingila. Nemekure amir enkop, nemekure amir enkiteng. Amu esiai Enkai. Esiai. Naa ore amu esiai Enkai lazima ake taata nikiguana. Paaya ala ayeng'iyeng'ie amu kayiolo ake ajo shumata alo. Arashu aishiunye maisiaia. Nalo nanu najing endapash. Nairura. Naatum injo. Natum injo natum nejia. Natum injo neeku naaji matudumu atutuo duo enaa olamerani. Kama oltung'ani litu apa nia. Torpesho ninye aishooki endaa.
keji ake tamoyia najoki antapalaki amu mamoyia aishiwuo itooko irkeek maok neji maing'oru irkeek medolitae irkeek nairura inoolong endama wenkewarie ore ake paadumunye tadekenya ajing engarri ai nalo kanisa nalo ashukoki Enkai enashe yiolo ajo tine kibayioro emoyian hiyo time tino olong kibayioro emoyian aiturrayie irkeek naishu enkirukoto after that niteru esiai Enkai nashuko alo nena kwapi apa Nairobi it have never affected me again. I've served God netaasa Enkai kulie baa sapukin nemenena ake yes yani nidumu ake irkeek apa loltau ukarusha naiturraa muj neeku meeta enemidimayu tenkai meeta embaye nemidimayu tenkai ore saai aitashe tene kayiolo ajo kishuunye Enkai oltung'ani amen ore sii Enkai kayiolo ajo kidim Enkai atudumu oltung'ani toonkuruon yes nepik emisa minosa orkarsisi ore apa enapa ang oolaisinak enapa ang nayioloi eewuo apa Enkai nibelekeny iltung'anak nibelekeny maisha enapa lifestyle nikiata enapa onaishi enapa nyoo nelo Enkai amayian iyiok meeta saai entoki nimikiata tenkaraki ena kisiayiare neeku ayieu najo ore Enkai nemeeta enemidimayu agira apa ailong aisum ororei obo otii embuku najo Jeremia kayieu nikisum ororei tenkaraki olaing'urani lang esidai enikisum ororei tenkaraki olaing'urani lang king'as aisum ororei otii enkiterunoto enkiterunoto 11 palarai oleng amu wow this is a very powerful testimony yes meeta entoki nimidim Enkai ataasa olaing'urani le Mary Supetro hakuna iyie ake teniamua nipuku tiatua ilo sina ashu ina nyamali niya enkirukoto niya eroruata ake egira Enkai anyua peekitum ataa oltung'ani apake oyieu niaku yes so Genesis 18 orkerei lenye le 14 ketii ororei obo apa oimaka ormalaika lenkai enapa rishata nalotu abaiki oltung'ani ojo Ibrahimu damu ajo ore Ibrahimu naa oltung'ani otobiko larin kumok eeta enkisiligata naing'ua Enkai nchere yaku menye loshon nelotu sii ele tung'ani alau nkera nebau larin 99 olari obo ong'or peaku larin 100 ore era 99 neponu apa iltung'anak okuni aponu abaiki ninye iltung'anak apa opoito kake ore apa ele tung'ani naa oltung'ani apa duo oltung'ani oleng nitoomon iltung'anak nisho endaa neyieng orkiti kuo nisho minosa endaa paa kejoki Ibrahimu ore erishata naijo ena elde ari keeku iyata enkerai nishoru enkarna nejo keji doi ninye Isaka eji nisho ore egira aishoru kulo tung'anak ele omoni nening Sara netamorua ena tasat amu etaa entasat moruo etogiroyie esiai eishoi mekure ninye eeta ninye ina mpango nchere kidim aikata ataa nekweni paa kejoki ormalaika enyoo piikweni inolong oshi eteleishe Sara nejo atua kweni nejokini naa ore erishata naijo ena naa inkaa imbung enkerai ore ele rorei nejo tiatua orkerei le 14 18 orkerei le 14 nejo keetai entoki nagol tolaitoriani question mark keetai entoki nagol
ore entoki nadol oltung'ani enaa kegol meeta entoki nagol tiatua ena dunia tiatua olaitoriani. Meeta. You just need integrity. Niomon Enkai, niyiolou ajo keng'ae Enkai. Nejo ore tenkata nageluno, amu keetae oshiake enkata nageluno. Entoki enking'asia keetae entoki enkata nageluno. Ara saai naa enkata nageluno peekinotote. Yes. Na ina paatio amu enkata nageluno. Nejo role Enkai ore enkata nageluno kaashukokino erishata naijo ena telida ari naa ketum sera enkayioni. Wow. Kumbe keetae enkata nageluno. Enkai. Amen. Neeku ore enkata nageluno naa keas Enkai mbaa nemeyiolo iltung'anak amu meeta entoki nemeidimayu. Yes. Neeku ayieu najo keeta enkishiunoto kidimayu amu meeta entoki nemeidimayu. Ata oltung'ani oota emoyian e cancer. Ore apa enajeunye nikipuo apa alikio tenkanasa ashu tenkiti area naji Enkaroni tenkop ang'. Nikinepu oltung'ani otuudo cancer enkeju. Neeku kepuku nkimek oloik. Inakata oshi atang'asa adol cancer natadanye. Netabaki ele tung'ani nelaikinoi nerring'i ang'. Nikidumunye oshi aomonoki ele tung'ani. Naa enajeunye kaata irpastai lainei nikiomonoki enaa iltung'anak apa oshomo ina mission. Do you know the following nikijo maape etiripe enapa kuoi. Neishu ilo tung'ani completely. Wow. Aishu naa cancer. Amen. Kayiolo ake ajo meeta emoyian nemeishuunye Enkai. Neeku meeta embae nemeidimayu. Tenkai. Wow. Yes. I'm so much encouraged. Yani that's a very powerful testimony. Nejo Biblia keeta entoki nagol tenkai. Kanye indim atiaki ororei le musho ijoki oltung'ani naji oota embae nagol nagira aimaa nedolta ninye enaa musho enye arashu etabayie musho. Kanyo naji ororei lindim atiaki? Ayieu najo ore musho oltung'ani naa enkiterunoto onking'asian. Amu ore oshi Enkai naa ekincho tang'asa nting'o. Na ina apa piidol oltung'ani ojo Job ajo etanyamala nimin pooki toki ning'ua ilchoreta ometejo aing'ua enkitok. Nitoki ajo aing'ua osesen lenye amu etamoyia netum enkeeya torrono orbolot nemoyu oltung'ani nepuo ilchoreta metaa ildien ina keboitare. Eji ore iting'o nelotu Enkai. Amen. Nejo Job agira apake nanu aning' Enkai tenkiok. Yes. Kake atodua taata. Amen. Ayieu najo ore oltung'ani oiting'o mincho inting'oki Enkai. Yes. Nting'oki Enkai amu ninye naata enkidimata. Nting'oki Enkai amu ninye naata enkishiunoto. Nting'oki Enkai amu ninye naata nikipik. Nting'oki Enkai amu ninye nikiarayie enkolat. Ayieu najo ore oltung'ani lining' ajo itabayie musho nchoo Enkai enkolat ino amu keidim. Amu meeta embae nemeidimayu tenkai. Amuoi apa nanu naiting' nayieu keeya. Eji ore enoshi kata iting'o nelotu Enkai naalotu aishiunye. Neeku ayieu najo meeta embae nemeidim Enkai ataasa. Yes. Ashe oleng Bishop. Yes. Ashe tenkaraki niewuo Mary Supet. Kayiolo ajo ore teshakenisho ino naa kelo Enkai amayian iltung'anak. Neeku indim ake aishoi namba inonok arashu kaji kindimi anotie Facebook. Ewuei netii kanisa. Ashe oleng. Ore nambai ainei naa 0725 931 391 0725 931 391. Yes. Kore Facebook na Boniface Olontare. Atii sii ewuei neji Ololulung'a. Nanu orbishop loonkanisani Jesus Glory Center. Kiata nkanisani naikash tina murua te Narok County. Nanu orbishop lenena anisani. Kaatumi sii te pooki wuei amu I go all over. Neeku maalai sii oleng. Kara sii oltung'ani yioloti. Kayiolo irbishopi pookin le Narok, kayiolo irpastai kumok le Narok. Neeku atii Ololulung'a. Wow. Yes. Ashe oleng. Wow, thank you so much. Yes. Olaing'urani le Mary Supet Show
enchipai sapuk oleng kiata duo taata Bishop Olontare tenewueji all the way from Narok mpaka studio kuna studio niang tenewueji te Kitengela, na nimesema asante sana. Ashe oleng, kayiolo ajo keeta entoki ninoto meeta enimidimayu tenkai, mincho kinting osiligi. Ore ake tenemincho kinting osiligi naa idol enkaina Enkai, amu ore apa sininye Bishop etii erishata nashomo kabisa akakuwa mgonjwa, kake ng'ura sii nishiunye olaitoriani. Weroruata ajo olaitoriani, if you are not going to heal me then let me die, but God came through for him. Neeku agira ake aliki ajoki mincho ake kinting osiligi, yiolo barnoti laing'orita amu meeta entoki nemidimayu tenkai. Iyie mama naing'orita nidol enaa mibelekenya nkera inonok, itoning apa ajo kewok apa enaisho ilamerak apa mpaka ng'otonye, kake nibelekeny Enkai etaa tanakata iltung'anak oota emayianata tiatua olosho. Neeku ayieu najoki don't give up. Subscribe to my YouTube channel, mainua ena channel, nadolta ajo igirara ai-subscribe. More subscribers, adolta ajo tumeinuka kabisa, neton ake eloito Enkai aya yiok dukuya. Kaaji nanu Mary Supet, Eneleshao aka Naeu Osim, na teniata shakenisho ombaa nikintaasa Enkai na itum ake yiok amu ketii namba abori tinewueji, utatupata hapo, na Mungu akubariki, nikincho Enkai omom, neeku Enkai tenebo oyie, naishi oleng.